Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ya, panginten teh heula poge sim kuring bade dedal doa kangge Dede Nadia. Iya, Nadia Fatma Azahra. Dari jam 5 subuh ini. Iya teh. Iya menunggu teteh. Masalah, nu laras Bu laras. Henteu. Jadi dia subuh. Aya nu laras aya nu henteu. Iya, panginten Dede doa ti sim kuring mah panginten sing janten urang kali anu soleha. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Sehat ageng milik panginten doa pangsana kangge Dede Nadia. Amin amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aduh teteh hapunten kawagel waktosna teteh. Ibu, Bu, abi teteh ditos ninggal Bu Hajat. Bapak Hajatnya nyanak buket. Sok semangat teh kitu. Manawi atuh hayang lagu naon keluarga besar Ibu Hajat Bapak Hajatna. Cabi, satu acana adan asar pangintennya ada beberapa tembang. Betul sekali Teh Dea. Cabi manawi atuh hayang lagu naon Bu Hajat. Ibu Hajatna Ibu Jara. Iya, Ibu Hajat ini dari Ibu Rosi. Ibu Rosi Chandra dan Ibu Rosi Bapak Chandra. Sukmana. Iya, Ibu Rosi. Gerong. Wow, bes udah gerong ya. Bu Hajat, Bu Bu Hajat, Rosi, ayo. bari gerong. Gerong, siap kikian Bo. Siap, sing mojah kikiannya. Sugana disawur di awar-awarnya. Ayo, ada gerong penginten, kangge Ibu Hajat. Keluarga besar. Yuk kampal kumaha, ayo gerong-gerong. Ini ada pesen ya, spesial keluarga Bapak Hajat dan Ibu Hajat yang lain di sini. Yuk gerong. Yang di bawah jogetnya. Dede Nadia. Masa Allah
Yo. Dede Nadia, mau nyawer nggak Dede Nadia? Satu, iya, lagi, terus lagi, iya beres. Budaya kota Sumedang, seni banteng kuda rengong, lagi arak-arakan, menghibur budak. Udah kadang-kadang direlincing di payungan, sore terumpet cinta silen sokonong ya nomaran legal-legal menghibur budak senang kena suka buka susurakan udah koyek udah geus ngerti irama nuturkeun mulih jajal masih ada Bapak Hajat, nonton Bapak Hajat kayak kodak aja Bapak Hajat. Tuan Cimurit Surya rek pamit. Rekam mana? Jangan di aliri terus Pak Hajat. Kilaban pasti ngoleran. Sisi masih jaya. Pak Hajat lagi. Mengasasar menarik datang di barangan ingkilaban Pak Hajat teh lugagan ombak kelan cepat dia siri kakek Hajat sisi basi Jayanti ait kerajaan di pasiri Mahuda rasa cinta Jayanti kalah konduan yang resah rasa masih ada Junjuna Dede Nadia luar biasa Masya Allah